Замира. Қандай сіздің қардашыңыз Лиля тұрды, уекше тұрды. Yoldaşın aytıp gelirsin. Toxta ya o Emye'nin kızı. Мене қызы. Vay Allah. Emye по-моему meni yaşlıydım. 30 senesiydim eken. Ben 32. 33 idi. Январь. Ben 32. Ona Limpopo derler, M1 derler. Bilirim. Lizarov'un kızı bilirim. Lezalyenin sizi. Abi yerler bütün mezarlık gibi ballar. Bu Ksu sanatoriyanın kapısı var idi bu tarafa. Yok mu? Mana kapsu. Balaban kapı var idi. İşte da durağı da başka türlüydü. Gelip karşıka çıkan dik. Tak 25 yılı versin. Ben soracağım, anam горный один. Оберег где-то турурди, да, anam? Onların kimi de yakın. Ne? Потому что... Bayır şeydi onlar. Да, yolun üstüne Evler, anam verdi. yolun üstüne. Blizarovlar oturgan. Это Шахзаде Бойканасы var idi, prokuror derdiler ona. Biliyorum onlar. Karçıkada çıktık. Var karçıkası, başka türlü yastan okka. No başka türlü iyi de forması. Bu keşmeyi de bileyik neme mezarlığın keşmesi. Anda içeri halı это sanatoriy. Bileyim sanatoriy. Onda yazılı. Yıktılar. Abında evler var idi. Bütün Tatarlar oturdu. Даже bir Karadağ'ın nesi bir ağasının karısı Rus idi. Bunda oturdu Rus karısı. Bunda işlerdi. Yoksa bek yaxşı bilirdim. Ksu sanatoriya. Anda içine o camlı balkon oturayım eken. Ha? Bizi koşurken camlı balkon oturayım eken. Camlı. Cam balkon. İçine. Anda. Bunda mı? Aha. Eta bizi andan koşurdular. Burası oturduk anda. Uçurdular mı? Bunda cihitler hepsini. Bütün koyu bunda cihitler. Vay Allah, ablar bütün mezarlık Allah rahmet eylesin dolanlara vay. Vay ne yaptılar mı da 80 yıl geçti. Bu yol eski yol. Это пашта yol. Это пашта yol. Bu bayağı da iyi yol. Bu paşta yol. Ay anam. Ama binalar yok edi bir yerde. Binalar yok edi. Binalar yok edi. Yok, bunda bütün mezarlık gibi. Bütün. Bu tarafı yok idi. Bu tarafta ev yok edi. Yok. Bunda aşağıda var evler. Abi bir yerde eski ev var ya. Zirapa degen apay oturucu. Kerenski. Familia Kerenski'ydi по-моему. Bu koy mende koy av yere feramiyeler oturucu. Давайте мы бордюрга вот туда Это я зайдем. сейчас. Веледепа, а в Ердень анама чхардик. Вот. Возможно. Да? A bir yerde Zerapa degen apay oturucu. Uların üstüne Blizarovlar oturucu sizler. Koyanda kepeydi. Abından bu yana gitsen feramiyeler oturucu. Edemak oturucu karşına. Abi şimdi koy bunu tanıdım. Onda mezarlık bitiyor. Abi yerden mezarlık bitiyor. Abi da eski evde. Eski ev. Eski ev. Скорлаширах. Bu eski ev Zerapa degen apay oturucu. По-моему familiyaları Kerenski'ydi. Керенский? Da. Ну, вот где Керенский, там Çünkü А bu ev idi. aşağıdan gelirdik de başta bu ev geldi. Son Вот. Anamın evi. o abli tepeye oksege. Да. Blizarovların evi. Ну да, анамар жили 2 комнаты, а Керенский 3 комнаты занимал. Они же в одном доме жили. Aklıma getirdim. Onu evlatlı kaldılar. Onun babası camiyeydi. O kaçan... Şimdi avyana gitsek, Da. bu Zerapa'nın evi bildim ben de bunu. Şimdi oksege evleri olacak. Anda ulisa var. Школьный. Школьная, она школьная. Yaxşı. Бойкана, а санаторная. Bu tarafa. Sanatorine bir yana. к этому дому. Ana bu evler уже avyana sanatorine по-моему. Buna bu Tatar eviydi. Edemağalar oturucu.
Хорошо. Шыны, верден çıkaylar, Сесіз ұн қашында. Тоқтан. Ке. Кел бұнда. Soraylar, a yerde cami var idi dep soraylar, O eski cami olsa gerek. Eski cami. Çünkü bizim camimiz anda Rosa Luxemburg'un karşına idi. Bozdular. Bunda eski cami. Bunda eski cami olsa gerek. Bunda kim otururdu şimdi söylediniz? Edem Ağa degen adam oturdu. İlk kızım hariç. Bunda уже koy başlay. Артымызда. Bu. Bu ev Bu ev Feremye degen apay oturdu, наверное. Şoför Abdullah neme? şoför. Şoför neydi adım eken? Abdullah. Bunda şoför yaşadı. Bu Tatarların evleri hepsi. Vay, şimdi hepsi ulisadan yapkanlar. Andan katınarlar yoldan. Bunda yapışım iki Tatar oturdu. Abında mı yana уже sanatoriya başladı gene. Bu yana sanatoriya. Da. İki Tatar oturur. Aha. Kim gerek size? Bana bunda şimdi taldaya. Arabayı Ev topladı. nasıl güzel. Vay bu şimdi kanda geldik. Gazprom. А bu sokak değil, sanatorная. Обращенных не Sanatoriya, bu Sofya sanatoriya da. Yok, улица sanatorная, бывшая. Ну вообще у sanatoriya değil mi? Yo, санаторияда kaldı, Ясная Поляна. Ксу. Нет, это другой санаторий Роза уже. Люксембург. Роза Люксембург bu değil. Уяна. У Яна. А Субхи еще был здесь. Значит, вот это Субхи, раз санаторная улица называется. Может быть. Санатория Субхи было еще. Bak Чишаев Серверакай, помните? Бах, это Ксу. Потом Субхи. А потом Роза Люксембург, там anda kirişte. Bu evi tanıyorsun. Rizalye dediler de. Çontuk Rizalye mi? Çontuklardan O dediler. dedi çocuklardan değil. Olar özleri dedi. Rizalye dediğini bileyim. Ağası da var idi. Neydi onun babasının adı? А чонтухлар какие жили? Çontuklar anda ölse. Мында у коню костерилер, мында чонтухлар якобы какие-то жили. Mında şahada var idi çontuk. Çontuk. Чонтух Юсуф анда турду. Çontuk Yusuf anda mali. Ben tanımayayım şunu anda bile. Ulsa çekilmek gerekmiş. Onun bir torundan torun kaldı. Kamil'in balları. Ну, Тимур var, да, Камил'in oğlu. А это Нёберин. Nöber öldü. Nöber öldü. Torunu kaldı. Server oğlancıkları var idi. Hadirbek Apa. Hepsini bileyim ben onların. O balları biz alıp Geddom'a verdik. Kartana da öldü, Serverçik öldü, anası öldü. Zerafa'da Handadır bu. anasıydı. Bunda mı bir yerde? Vay bu bizim tarafı. Sizin tarafa bu cami. Ну, мындaki cami что ли? Bilmem. Это новая мечеть? Новый мечеть, минарesi новый был, не такой. А olmak gerek bu. Потому Bu что cami mi? Eski cami. Там высокий минаре новый был. Этот старый. Это старый. Видимо, совсем давно, потому что Харбабам изан çağırırdı. Okur ize kitirdi. Мотабын. Abdriyim Значит, Харбабам. это Ага. низ. Вот там. Anamın babası. Да. Мы Балалықта. вот где-то здесь, значит. Ну, если Да. bu o cami olsa biz сюда идем. А bu минаре, вот Наоборот. сейчас современный Сюда идем? есть. Она bizim mahalledeki ule neydi? А, ну да. Горы-то А там. siz uzak dururdunuz. Да. Ondan. Но ханда Роза Люксембург хайдан да. O самое Дальше, начало вот так. надо. А Майкаленко, олар хана тұрырлар. Вот анда объявление var. Тоже где-то недалеко от вас, да? Недалеко. Наша дорога вот так наверх идет. Anda olmak gerek. Anda aranlar var. Able balkonlara ne dediler evi? Роза Аят. Люксембург, она по Аят mı? Севастопольской. А balkon var mı? Hayat derdik. Ayak. Şey, anda этаж. Там, наверное,
Там уже не осталось. А? Ханда Роза Люксембург. Bu tarafa bu многоэтажка yaptılar. Fırlar. Мен іштім чонтықларын малесін yapқанlar. Ну, все равно башына қалғандыр аблевлер. Абле жамны ево жақанда. Бір грек қызы да отырды янда. Сон чонтыққа женіште қожа сонда. Фабия па, олар епсін білірдім. Аяқларыңызды көтеріңіз. Да, ау. Можно вот эту перемычку поставить, чтобы ноги Мына встали? онда. Bir takla takma. Mana. Endi kelirік, аха. Endi tanıyım. Аха. Да, bu чонтықларын. Бойканамында хапаттылар бекем, улица olsa, yolu sokağı kapattılar. Bilirsiniz ne? Қазақтар отырды, татарлар да бар еді бірден екіден. Сефаде Бойканай bilirsiniz? Сефадеyi білейім, Лысая. беретка киіп жүрерді, анасын да білейім. Ana первый дом вот тут был. Onun evi birinci, sonra korunuyor yani utuşok var idi bunda. Да. Yolun üstüne çıkardı onun evi, tenzile. Tenizli, А білейім. правильно değil mi ki? Ну, мындашны бозлар, көресіз evler какие-то. Бозлар, общежитие, бозлар айтайын да. Бек бозлар. Мұнда бек шоқ адам отырды. Ай, Алла, наптылар бақта. Таныманың шаресі жоқ. Ой, машина. Bu yol yanı, по-моему. Білмеймін да назлıyım. Ana eski. Адам çok idi. Kaç tane keşme var idi? Onda bir keşme var. Bunda var. Sonra da bizim tarafa var, keş var idi. Şimdi bilmeyeyim var mı yok mu? Bilmem. Şimdi Karaközler oturucu bunda. Kimler? Karaköz. Karaközler. Da. Ana ulsa. Ondan uyana şimdi magazinler olacak he? Karaközler. Az barla bir hurma var idi. Kurma var idi. Постоянно pişerdi. Doğru. Nafeka'nın evi. Nafeka degen var idi. Gülara kızı var ya bile gülü var ya bir yerine. Vay anama evleri bak. Nafiyaka dediniz. Ha? Kimin evleri bu? Nafeka, Karaköz Aha. gidiyorlar galiba. Aha. Karaközler oturuyor. Az barlarına bu eviydi по-моему. Hurma vardı, bakar diker bakar. Kurma. Kurma. Yapon hurma. Yapon kurma. Крупная, желтая. Kışta pişir. İşte bu. Mektebimiz olacak. Mektep. Tam mektep. Mektep есть где-то? Na. Sen вообще geldin anda ortaya girdin. Sizin eviniz anda içeride mi? Yok. А куда? Тупик? Bizimki совсем. Вот так дорога наверх должна идти. Наверх должно идти. А там mektep. Дальше. Bu evlere bak. Давайте я поставлю на тормоз. Elmira. Gazpro совсем başka. Biz gelgende совсем başka il. Ну, ана бұлар құрылыр деп заманда біз келгенде ақында. А bunlar bunda bozdular her şeyi. Конечно. Da. Gazpro tanımasın. Da. Degenler var idi. İşte. Elmira ben o nafikaları aytırdım, nasıl familyaları? Қайсы нафикалар? Yol boyu evleri var idi. Нафикалар. Bunda olmayan familya yok idi. Усейінов дей? Партизан? Yok. Ular Begavataydı başı ama. Kazim, Nafi. Ана. Нафида. Nafikanın karısı Rus idi Begavataydı ular. Да. Magazinci. Nafiye Useyinova, Ular ahardış bir kaç taneydi. Ab yol boyuna yanı ev yapkandı. Abdullah degen ağası da vardı Kavkaz'a gitti. Zavur diyen oğlu da vardı. Там какое-то большое здание есть. Вот здесь. Abdurrahman Hoca vardı.
Elmas kızı vardı Begavat'a gitmeken. O Abdurrahman Вот Hoca'nın. переулке есть какой-то джам-софа большой. На заднем плане, да? Bu yollar yok edebilir. Sokak içinden girerdi yol. Şimdi совсем başka. Bilmem endi. Точно bu Karakozlar'ınki. Значит, ular kömürcüler de öyle yol boyuna evler yapkandiler. Ular birkaç tane kardeş idi. O Nafikan karısına evler geldi galiba Rus karısına. O Tatar evinden. Gosalar aklında kalmadı mı? Gosalar. Var idi aklıma öyle. Bir şey var idi. Kazanski bir şey dep aytırdı kartanamlar. Kazanski. Ama şimdi endi adlarını da tapamayım. Kazanski Osman. Kazanski Zekiye. Kazanski Ulviye. Var idi onlar hepsi. Ulviye de var idi. Kinaz'ın kızları da var idi. Bileyim bak. Kinaz'ın Haçıpa var idi. Haçıpa benim anam. Onlar bize soy olurdu. Она Son apası Midat oğlu iyiydi adı apasının. Fevzi kardeşleri de var idi. Stalinabad'a gittiler onlar son. Biz Tacikistan'da küstük. Son apaları da var Zemyapa. Zemne iyi. Oğlu Joyla iki oğlan çıkıverdi. Yol boyuna oturdular abli. Ular. Ben bilmem nerede onların evleri. Abi orta yerde bir yerdeydi. No, şimdi bozdular видишь. Yan evleri var diyorların. Ular yaşayırlar bunda ЖБИ var da ЖБИ. Третьяков. O anda. Bu tarafta. Anda Hasan Aka var diyor. Ne olanlar var dediğini o da bileyim. No şunlarsa anda taparım. No bunda trudno. Ayırmaya trudno. Bozdular, her bir şey bozdular. Нет, пока ищем вот. Ну вы знаете, где утюжок, да? Да, мы были там, да. Все по-другому сейчас. Когда мы жили, все было по-старому, а сейчас все по-новому. Знает кое-как. Мне уже 93 года, я немножко знаю. Ну, все равно не определишь, все новое. От голода он или от чего умер, в общем, там. А мы не знали, все ждали. Вот когда вышла, Через 65 лет узнали они, что. нам бумажка пришла. Могила Даже его. своей рукой написано, что вот забрали. Вот такие дела. Очень трудное время было. Не знаю, как рассказать. А нас как мучили. В Алубку мы ходили стрелять, чтобы если одного немца убьют, 20 человек простых. Коммунистов, там комсомол, семьи. И мы ходили, там ждали. Ой. И был один парень с этого, с Гаспри, русский. Он был переводчик. И вот всегда нас назад, и мы остались живы. Ой, теперь это отца забрали, ничего нам не дают. 200 грамм горелый хлеб давали. Наши, которые сожгли на Украине. Бензином или чем она воняла. Черный. 200 грамм. А нам и это не давали. Мы коммунисты. Ну, еще одна беда была. Были румыны. Они не в Гаспре были. Как я сказала, Эльмира? Аута, Нет, Арианда. Массандра. Массанта, да. Они там, ихний полк был румынский. Они приходили ночью и пилили замки и воровали коров. И теперь мужчин нет, дети. Я маленькая тоже. Ну, сколько лет мне было? 8 лет, 9.
И палками вот так стучали в железо, все кричали, караулили корову, чтобы не забрали. А в сарае уже не ставим, а балкон, говорим мы. Балкон на замке, и в комнату заходишь. Там держим корову. И всю ночь караулим вот так с окна. Вот такой замок, они пилят и забирают корову. Вот такие голодные были эти румыны. И вот так. И корову спасли, и выжили. А потом вот и переселили. Теперь так, как что-нибудь к нам приходит, обыскиваются, забирают, ничего нет. Семья коммунистов же была. И как полотенце там что-то есть, просто. Мама зашила постель, на постели вот так лежали, придут, ничего нет. И под кроватью была картошка. Ашна и Петр ходили, здесь не сажали, здесь все занято. И там вот покупали, что, не знаю. В общем, под одной кроватью была крупная, под одной мелкая. Крупные они забрали, немцы, а мелкого вот так раздавили. И мы так плакали, и так осталось. Но живые остались. Потом нас вот переселили. Теперь пришли ночью эти коменданты уже вот эти. Молодые парни, 3 парня пришли. Сначала всех собрали. Все уже ушли. Санатория КСУ. Вот есть санаторий. Там был стеклянный балкон, и всю деревню туда. И теперь все идут, все прощаются с нами, даже люди. Мол, немцы вас мучили, наши вас не переселят. И за коровой смотри, дом смотри, кричат соседи. Потом мы сидим, ничего, еще темно, рано утром. Потом смотрим, эти 3 парня к нам пришли. Потом мама говорит, я так мучилась, я так ждала вас. Куда я пойду? А они прямо плачут, эти парни. Говорят, мы ничего не можем делать. И мама сознание потеряла. И теперь эти парни не знают, они сами себе боятся, что все вышли, а вы остались. А в бочке были одежда. С вечера купались, и одежда еще не стиранная. И я пошла чтобы забрать, упала в бочку, кричу, там эти солдаты вытащили, пришли хорошие молодые ребята, кое-что собрали нам. И маму так подружку, лекарства дали, как-то вот вдвоем несли. Я 32-го, 37-го и 39-го сестренки. И вот так привели нас сюда. Вон там мы жили. Сказала я, это было Красноармейская была раньше, а сейчас не знаю. Когда вот туда, на Ломку, там ломка есть. А Хитрый же ломка, нет? И это, ломка там с краю. Аж наверху. Ничего не осталось. Не осталось? Ага. И вот так. Теперь нас сегодня привели, да, еще темно. Все голодные, холодные. Люди растерялись, ни посуду, ничего не взяли. Вот такой узелок, кто Хуран свой, Хуран это книгу нашу. Вот так взяли, пришли. Теперь это на 2-й день после обеда нас только вывели. Теперь я убежала, пошла корова, и коза была, и козленок. Но козленку уже год. Пришла домой, кричу, смотрю, там уже соседи что-то выбирают. В общем, уже берут. Ну, что я скажу? Ничего не сказала. Карточки взяла, под железную крышу спрятала и ушла. Ну, только кричала, искала козу. Корова стоит, а коз нету. Соседи уже баранов, козлов собрали мелкие. И Васька, кричу, вот так на горке с дома козленок отзывается. Пришла туда, я говорю, вот козленок мой кричит, отпусти.
Она говорит, нет, меня выгоняет. Ну, я тоже маленькая еще. Я не уйду, буду сидеть. Пойду приведу больших, старших. Потом она дверь открыла, сразу козленок вышел. Как-то мы приучали раньше, козы за нами ходили. Как-то вот позовешь, она идет с тобой. И привела. Тут Сиджаляка был, Неметака был. Они это зарезали. Мы там их сварили, покушали. На второй день после обеда нас только вывели. Судабекер машины. Уже было не 18, а 19 число. И через Айпетр нас вывезли туда, Бахчисарай. И сразу поезд стоял уже полный. Был один вагон пустой. Прямо машина вот так к дверям. И нас туда выбросили. И поезд пошел. Да, там сейчас церковь стоит. Да, Бутаров. Это вот дорога. Это получается, вы проходите вот здесь вот дома частные. Вот здесь узкий участок дороги. Тут часть Роза Люксембург, санатория. Вот этот вот домик. 6 Вот мы там живем, где Роза Люксембург. А еще санатория Субхи было вот здесь где-то. А? Санатория Субхи должен Сейчас быть. Ясная Поляна, да, называется? Нет, ясно, это Ксу. Субхи? Это Ксу было. А вот здесь Субхи где-то было. Ясная Поляна Ксу было. Вот здесь посередине, потому что ворота было, мы приносили молоко, сдавали. Раньше в санатории ничего не привозили. Все брали у людей. У людей и зелень, и молоко, и все у людей брали. И каждое утро приносили возле ворота, вот здесь где-то. А мектептің yanında keşme var еді? Aslı bilmem var mı ekan. Anda bir kartana yaşardı, kırık bakardı. Ben Forza'ya oturganda biz, abi kolumdan çıktı. Andan getirip babam anda baktırdı. Abla, kolum kaldı. O kartanada korkayıp podvala bir yere alıp düşüp mektep yanına oturdu. Kolumu yerine koydu. Abla kırık bakan adamlar da vardı bu koya. Balaban bina var. Может быть мектеп. Yanında keşme var, duvarçı. Öyle olmak gerek. Son anda Ulusacıkçı Abdurrahman Hoca oturdu. Elmaz degen kızı var idi. Mustafa Topal какое время там жил? Ay, oğlunun adını unuttum. Если он прадед Фатмы Шапчик. Kınalov Osman var idi. Onda mı? Bari Osman var idi. Bu koyu adam çok iyi yapmışım. Мария Османовна, она Гулярафан'ın babası. O уже Kurşutova, babası. Onun babası. Evlerinde bileyim ularanda. O Gülara benim dostum iyi. Ozan Başlı Yakup, Ayşepa, Sağır Emrasan, Hakaç Ali. Yol boyuna Hakaç Ali. Abi duvarçı olsa Тут есть evleri. уже улица школьная. Неужели? Это нынешние адресы. Это старый Сень, окуню хачан бахтана сығыр, бекунь, это резали по подворлу, папуч, опасно сабрепанан кетерди. Вародин окуню хачан прибирали, ходили, а потом Балхуртана мы шли, улицы. Помнишь эту историю? Öyle şeyler olsa gerek. Bir şey bileyim, aklıma var bir şeyler. Vay. Şimdi bakın ha o ev. O eski. Bu школьная. Улица школьная. Прям как под горой. Da. Buna bunlar hepsi Tatar evleri. Мандайкен да hepsi. Mana bu bina ne? Bu mektep değil mi? Mana bu. Нет, это новые постройки же. Кирпичи вон какие. Не, эская, бахан, Это подогнутый. Это вот как, Это обшитый он. это подогнутый и... Bekimde mekteptir, doğru abla oturdu. Onun yanları yeşillik, bahçeydi ama şimdi hepsini. Bolsa gerek. Mektep. Наверное, budur ha. Ну-ка, Andan aşağı уже Близаровlar şeyler oturuyor. А как ты? ну-ка ближе Всё. там, keşme. Все. Bu İki etажlı. Бахана. Mektep iki etažlıydı mı? Bir etažlıydı mı? Bir kat idi mi? İki kat. bir kat geldim. А ой, ну он сон бекем. Vay bak bak. Mına bak.
здесь, оказывается, много домов. Vay Allah'ım bu ulsalarına az yaşaylar. Tatarların evleri bak. Mana bunu tanıyorsunuz mu? Mana. Bilmiyorum endi bu ev. Keşme bu. Обрати внимание. Мына чешме. Da, mına keşme. Doğru. Keşmenin yanına ana evler var. Да. Aytayım da. Нет oraya. Ha, Vay, tabii. bu eski evler. Vay, Da. bir şey değiştirmegenler baksa kegen oturuyorlar. Мына екі. Вот iki kat bina вот тут. Улица школьная. İki kat evler. Da. В общем, mında çok adam oturdan. Nasıl aytayım sana? Abdurrahman ağalar neler var türlü. Nasıl aytayım? Vay vay bak da. Gaz parayı bak. А Мустафа Топал мында yaşaydı? Mında aşağı yaşamak gerek. Mustafa Topal. Mındaydı? Kak? Mustafa Topal. Topal. Mında bir yerde velacı kızı var ya. Yok. Yok. O Ali bu Mustafa'ydı meken. Onun oğlu Sadık. Karısı Şahsniye. Vay. Bana. Onda bu ulsanın başına brigaderimiz yaşardı. Neydi adı acaba? Vay. Tatarların bir şey etmeyenler. Yayraz yaşayırlar. Үйдер жақсы да. Vay Allah. Ha bunları tanımayız Bak ana mı bu duvarlar evleri? bak. Ha bu evleri bu. Tövbe. Buna tehlikeli eski evler bu. Daha duruyor bak. Öyle tehlikeliydi. Şimdi bunda ayıysa çok iyi adamlar. Nasıl aytayım? Ana bu Blizdarovlar başkaları şoför Emre Aka var idi, Partnoy Ayşapalar var idi. Bütün Tatar bir gün ben hesap ettim bek büyük koy. Adamların da hesap etkendim ama yaşıydım o vakitte. Bek yaxşı koydu ama. Emre Kabakbaş Abdullah derler. Onlarda bunda durdu çok balalar vardı. Begavata çiftler onlar. Yok onların familiyaları başkaydı ama o adamın başı balaban gibi babasın. Begavataydı onlar. Son Emre Aka var gene Kur'an'dası balaban gibi. Tapsam? Mına bu yoksa. Yok. Қайда күтпей? Mına bu ana bu. Тепеге? Bu yok olmak Тепеге gerek. добрый, я? Ana. Vay неужели bu? Хорошо. Вот остановка вот сюда, ага. Давай. Направо. Neужели budur numara? Хорошо. Vay. Хорошо. Bu evi yapkanları. Тебе? Yok bu yolun. Ага, bu Hani ki abinin gidip bakayım. Neужели numara böyle yaptılar? Я ведь сказал, может быть, все поменялось в Вилядиапак. Еще дальше есть улица? 15 лет прошло. Vay Allah. Что это такое? Яхана Selviler. Selviler de yok. Bu neужели bu улицаdır bu? Ben tanımayayım что-то bunu. Мына ескі evler. Улица Краснозорская. Вот, Красная Заря. Вот это ваш дом, она. Вот оно. Стену переделали. Bu stenka var idi. А bu Abra ceviz var idi. Vay Allah'ım. Краснозорская, 12. Yakana abra keşme var idi. Всё, Yoktur. Верди, а вот она. Где надо будет развернуться. Vay Allah'ım. Dünyada tanımazsın. Andan uyana Körmağanı evi. Sizin eviniz bayır çıkın altına buraya buraya olmak gerek. Ana. Abla Zağan'ı evine saklandırdık. Abla Gorka'ydı, Pad Gorka'ydı. Yerde olmak gerek. Abiyana. Это все вот это желтое дерево, там вот Andan uyana aranlar var idi. Abi panlağa neydi? Türk abi, hocası Türk idi İbrahim Ağa. Да, это рассказывал Вилядиапак в тот раз.
Yavaş. Yavaş. Ашықма ана. Вот. А o bakın, bunda. O 2 этажlı ev. Aldına bir şey yapkan var. Vay Allah'ım. Балкон был. Они Да, да. сделали маленький балкон. Совсем başka. Ondan sonra onun артına bile yol var diye. Ana yol olmak gerek. Anda Osman Aka деген adam otururdu. Vay совсем başka yapkanlar. Mana baxa, bu ev kuru yanında. Şimdi дальше. Vay Allah. Ашықма. Да, ашықма. Потихоньку. Aylas balaban al. Ölecek adam bunda kesin. Bana bu где чей дом? Вот это? Ab olsa gerek. Да, вот он. Вот этот? Да. Ya bundan kandan çekilecek. Kalitkalar o tarafa açtı. Vay anam. Совсем bunda çayır var iyi. Başka yapkanlar. Da. Abul senin kitiyorduk bunların evlerine anda. Abi yerde bu Cemlepan'ın evi olmak gerek. Bir Но bu, наверное, bir yerdedir o Cemile Yapa'nın evi. Familiyası neydi o? Milisa Ridvan Aka. Dayan andana. Militsa Ridvan Aka. Da. Melisa ediyor. Yanı yaptı yoksa eski. Yanı yaptılar. Bir yerde точно yanı yaptılar. Abından aşağı abların evlerine giderdi. Bunda çayır var ya bir yerde. Vay ana yarabbim. Hayır vardı. Çayır. Pole. Ana var azıcık. Anday. Apartından ki kirliyim. Bu ev Malibu'nun ev. Bir tarafını же yaptılar. Aklıma biz geldik. Odanı da строили. Здесь вот это не все было. Вообще бы не нашли. Если бы вы не знали, что в Vay anam. Все. Сильно изменилось. Анда var mı ana? Вот. Здесь была поляна. Вот. Что-то осталось немного. A bu sokakın gitsen Kermağanı evi olmak gerek. Anda eski ev var mı ki? Vardı. Sokaklar. Ваша дедушка. Да? Туда дальше, да. Надо было Bu такой Rıdvan Ağa'nın evi. складной взять с собой. Son anda ev var bayır tümlü. Подгор. Anda территория ЖБИ, завод. Aa, значит завод aldı. Завод. Ага. Напаях. Все новое. Bana bu eski ev olsa gerek. Bu yerde Melisa Rıdvan Ağa oturuyordu. O tepeler boş idi. Çıktı bilmeyik. Söylemediler. Ama bir babası var idi, benim büyük ağam Edem. Aha. Son Tacikistan'da ikinci sefer Akaya çıktı. Aha. Benim babam. Aa, уже Özbekistan'a. Tacikistan'da. Tacikistan'a beraber çıktık da sonra onları Tacikistan'a aldık. Kartana bizim kartana öyle dediler. Yo bizi Kırım'a alıp çiçekler. Vakti biz de gidecektik de emcim geldi fronttan da bizi iyi vermedi. Bütün kolejler gitti. Anda Begavat'ı Salıvı'da çalışaydı. Yaşı iş var idi. Kartana dedi, yur Kırım'a kaydacağımız. Aldattılar da halkı. Da. Anda улица gider tepeye. Ну, evleri hepsini перестроить etti. Yanı yok. Eski yok. Eski yok. Общем, Böyle Abulisa tepeye gider ulica. bizim yanımızdan Abulisa'çı onların evli olmak gerek. Sizin Abu bizim evinizde bana Вот эти ворота. budur ya. Abu. Malibu'nun ev olduğu onun için ben bileyim. Bana bu. Alıp bana yanı yaptılar. Da. O tepeye Kınal Osman Aka oturdu. Bu Abi Yapa'nın evin tepesinde mi? O evin tepesine bayır var gibi. Bilmiyorum şimdi bayırlarda Bayır değiliz. var ha onda terekler o şey. Ananda. Anda bu ayttım da Dağcı Osman Aka Alt oturdu. taraftan baratası var iken ama kimse yok. Handa. Ana o tüpten. Anda çayır var idi. Bak kapısı Bizim var. karşımıza ne tütün saçardılar çayır.
Hoşlar da. Çayra hoşlar. Vay anam abiyede çeşme olacak. Bana abiyede abli. Bu starый duvar ha gördün? А вот труба. Ana bu Ridvan Ağa'nın duvarı. Kimin? Ridvan Ağa'nın? Karısı Cemile, mayı kızı var iyi. Teper abra, ari, İncir var. incir duvarçı var. Duvarçı var. İncir al. Şaşarsın. O kadar yıldan beri, 80 yıldan beri. Vay anam. Да. Я бы не узнала ничего. Yaxşı maşınla geldik. В общем, Türk abipanın evi bu. Abi yerden kalitka var idi. Türkçerdi. Azbarçığa da cevizlikler var idi. Ay Allah. Все подвинули. Улицayı совсем ufaklaştırdılar. Улица Кенеdim. Кенеdim улица. Кенжиди, бет, Кеннеди. Вот это все не было. Вот это. Ну это заборы. Там другая стенка старая была. Заборы выдвигают, вот здесь забор подвинули. Да. Краснозорская. Да. Красная заря называлась. Мы с архива выписывали справку. И мы Хаш- написали Красная заря. Kaçtır номері? А ёхтыр номер. Номері de yok. O yerde yok mu? Nas А с той bizim стороны andan другой написано. 6. номері yemekken. Красноармейская 6, по-моему. 6 или 7 было. И анда дальше бах. Совсем это Vay anam. он же весь в балконах был, да? Bütün camlı balkon idi. Ev eski ama balkonu değiştirdiler. Мы сняли стекла и закрыли. Да. А вот это ваш инжир, да? Elmer'e maşnaya varayım. Siz oturun şimdi maşinaya koyarım. Вот это да? А bu nasıl injir? Sarı. Sarı? Anda azbarçıya karayınca olacak. Ana o ceviz ki, ceviz var bunda. Ceviz direkt. Ceviz var ya burada. Anda. Anda Ceviz yok idi. O yerde Ну, вообще, вот aytirim da на молодой nas похож. нас Fatma поderdim. Мачос. Мочёс? Прямо внизу ихний дом должен быть. Ага. Мачос Fatma. Anda ev var ama, ev var ama eski mi? Да. Сказали бы, я бы не поверил. Я мен айттым да size. 20 лет прошло. В самом низу кто? Фатма апа должна жить. Ең aşağıda Fatma апа. Yok anda tepeye ular. O adam çıkan. А yo начос Fatma. Мачос. Прямо bizim evimizin dibine olmak gerek. Evimizin dibine. İncir, sarı incir. Туры, ага. Только дальше. Она в стенке должна быть. Старая стенка была там. Stenkan. Есть старая стенка? Старый стенки yanı yapmışlar. Yanı o. Да. Eskisini bozup yanısını koygan. А şeyler bütün yanı. Ага. İncir Всё новое. endi duvar içe değil içte oldu. Потому что стенку подвинули. А вот у ворон Янырханна на фоне Ага. стены древней я снимала 3 сестер, когда приезжали 19 лет назад. Kengleştirdiler. Yok onu нечто перебрали. Vay anacığım. O adam bize bakıyor. Ne yaparsın? Buldurdu. Kimse yok. Колодец был, они его не А у Evvelden kalan. Кешмеден, наверное, тартқанма. Бunda Кешме, если был, то это от него. Abında kranımız var idi. Мына абы eski duvarlardan. Eski. Eski bu. Sizinki de böyleydi. Ason birine razvalıyız. Abul seçe dальше o ülkelerin evleri olmak gerek. Aşağıda. Bu Ablazağa'nın evi Bir var. şey yok onda. Ebri yok Bir şey hiç. yok onda. Ular abla nasıl bilirsin? Sзади ne? Bayır. Abla oğu toka. Задняя часть bayırçı. Ha, это o ablazağaların. O Uların evleri. Uların evi? Вот такая высокая гора. Это Kerim Ağa'nın evleri mi? А bir yanı ev,
Астенка Байыр. Байыр. Ого açık balkonlu güzel evler. Да. А Да. санатория хандаdır отсюда. А прямо напротив. Прямо напротив. Ну, поштоюла. Енді о жами примерно ханда. Когда заезжаешь сюда, там, когда заезжаешь там, Вот улица башлаған ерде анда мı? Начинается улица там. Білесіз, что дом yapқанлар молитвин. Так вообще тапмaz еді. Да, her vakit girdik, молитвенный dom kirerdik, hayli olurdular. Aşını evleri kapattılar galiba. Niçin, ne var bilmem. А кешме nasıl neydi? Keşme. Она gördük da. Ona Прямо стенка, и в стенке вот такой большой. Ашлау түбінде böyle su toplanaydı. Облети. А sonra akıp кетейді mi или куда-то Akıp geldi. Татарский кран avle. Evvel su yok idi, herkes varıp andan alır eken. Her bir mahalleye keşme var idi. Да. Это да. Ana yanı yapanlar her bir şey. Көресің, анда яңы забор, мында яңы забор, анда evler başka. Они может... В общем, Türk İbrahim Aka деген адам otururdu mında. Son balık aşap, tamağını saplagan da rak olup oldu. Son bu Abbepa kaldı. Kızlarına Dilara деген kızı var idi. Niyar, Nöber, Gulara. Son Dilara Germanya aldılar. Kaytıp gelmedi. Niyar, Nöber, Gulara öyle boyup değildiler onlar. Anaları da öldü Zimlanka bizim yanımıza. Komure vardık da beline vurdu tüfekliğin dedin de öldü. Теперь это kaldı ballar. Баллар da Душанбеге alıp gittiler. En boygu, наверное, 30-го года Нияр. А потом Нёбер 35-го, что ли. А Гуляра так совсем кішкене қысқыйы. Айтты да Душанбеге бардық та. Көріштік енді мұнда кенсін жақында да. Айтты, анда барған соң адамдары о нелер алыр екен. Тәжіклер ішлетмeye. Son бұлар kimse almаған отыр екен үштені қыз. Son bir некіген тәжік алған, олар баққан, оқытқан, ішлеген, неткенлер, баласы кім баққан, әуле еді. Olsa bir 10 yaşında da yok idi en boyumu. А bu Milica Ridvan ağa, o ne oldu? Bu Milica Ridvan ağa bir gün açlıq Nemsa vaxtına denize pek çok hamsi olurdu. Sonra o hamsiyi yalı atardı yalıya. Sonra o yalıdan varıp halklar alırdı, aşardı. Sonra vargan hamsi algan, şey etken, aşagan çok yaraşmagan. Переворот кишка olgan, bir şey olup olgen. Cemlepa и Майя kızı vardı. Майя, наверное, постарше, на год, наверное, старше меня, не знаю. И Cemlepa. Sonra anda koşup gelin, sonra anası öldü, Майя kaldı. Майя hadi gitti bilmem. Bir vakitte Begavat'tan ekterdiler. Taşkent'e tekstilini alır der yaşları. Anda gitti mi eken yoksa öldü mü eken onu bilmiyorum. Avli. Başka komşularınız yok ya bunda. Ну вот, abılar vardı. Ya o tepeye Osman Aka vardı. O adamcık var da onun anaları otururdu yanda kansaya. Biz bundan kaçıp bu bayrağın ardına gidip abi bayrağa karşı evleri. Lomka kaysı tarafta? Lomka anda. Endi yok eken. Да. Даже гору разобрали, не то что evler. Ya bu Sadakov'un daçı. O yandan gideceğimiz. Sadakov'un daçı. Bunda çüşün aranlar var idi. Herkes bundan yürüp Pamov'un daçı знаю. Yoktu daçı. Nedir o Sadakov'un daçı? Bilmiyor musun Sadakov'un daçı? И все. Садакова какого-то. И хат güzel daça. И зеленый лес был. Лес şeyi. А o Ebru Ulsan'a gideceğimiz. Ne diyor bu? Телефоном. А o примерно kaysı tarafa? Вообще мында ama Ulsan'a gideceğimiz.
чонтукларның өзі. Бірден аға дуар көресіз, ау біздіңки. А бұл енді Бачот Фатманың ері. А вот это мачо. Ана, Бачот Фатма деген. А бұл ев ондыңки. Теперь это дальше. Это что за здание? А бұл ев енді Сырлы Насфе Eski. деп айтырдылар. Sırlı Nasfiye. Yanı yaptılar. Tomalak Belediye buraya. yapar, Bu soldan- ev bilirsin Nazi'yi. Bana bu tarafa. Soldan bugüne var değil mi? Temiz Zeynep oturdu ya yerde. Bu yerde çayır idi тоже. Здесь болото было. Temiz. Çayır idi. Vay Allah'ım. A bu ev avle iki kat idi bir türlü. Nas evvelden avle yapılgan oksige ev. Tübüne neler oturdu. Atlar. A tepesine ev. A bu. Vay Allah'ım. Bu yönde. Ya Rabbi Allah. Ay şaştım. Endi ya o yol kaydı. Kandık gitti o. Sen aytına berdi cami, çok rakta var. Buralara cami olmak gerek. Yanına da tükan var idi o zaman. A cami yeri boş idi. Su akıp dururdu yani. Karşıya çıktık da Karşıya çıktık. abiler yardım çontukların evi. Şimdi biz Balaban yola çıktık mı? Bu Balaban yol. Yakar ha o Rosa Luxemburg'un derekleri. Yoktur, bir şey yoktur. Kestiler mi? Yok. Rosa Luxemburg asıl ne oldu непонятно. Yoktur o yerde bir şey. Ya bu çontukların evi ne o şey bu? Çontukların evi ne o? Bütün ulisaları çontuk bilmeyeyim. Şimdi handan az. Bu kimsin? Başka adam. Ne bu şimdi? Sanatoriyanın serverini o şey. Yok, Gaspara geçen tapmazsın. Çontukların вот эта улица. Все тут этажкалар уже Ay нету. Allah'ım, saçım tanımazsın. Bu başına gidiyor. Çocukların evleri. Da. Субхи улица. Вон там старый дом. Ay Allah yarabbim. Ya bir tepeye gittiğin yol var ya. Bir yerde de incir deregen. А вообще татарда var eкен, da böyle ev yapkan, ev tapşırgan tatarda var eken. Третьяковlar mahallesi mi? А где-то здесь. А onda bir eski evler var. Инжиры, конечно, таких масштабов. İşte o eski evler, Третьяковların evleri. Главное, на камнях rастут они, на Vay скалах. ana. Beton. Bunda oturmak isterse ballar. Ana granatlar gullep otur. Da. Ana beton zavod. Aman aman. Aytdım da, verce bir yerce. Aman da tüstün aranlar var idi. Tütün aranları var idi. Ana endi taptım ha, bayır eskiden kalgan bilirdim. Abi yerler bütün çayırlar idi. Tepeden bakmaya gerek yok. Вот приехали. Vay Güler apanın evi ana. Biz jüke geldik sen yanında. Da. Bu abi. Ondan tepeye de evler var bak. Vay do. Vay yoludan bitmegen tap tepeye. Alapka'nın yeşil burnu. Sen anlamış. Alapka deriz. Alapka derler boy kanallar.